Ada dasar atau fondasi bahwa bentuk keluarga ada adalah takut akan Tuhan. No ulo ita badae badai lo walangi ama baba dei nonunia Yesu Keriso baba dei kehehan ya munia. Harapan lo walangi bak keluarga asni dan berkat man bajima ke ade. Ya mengetahui lo walangi, follow orisa lo walangi, maka murai eroga ta anozui etede fefu ngawal hadia ia zila sehian. Diciptakan bak keluarga ada dan hal-hal baru. Sifat tu bazu masih lo lagi. Si lembaga bazi nono malam bisa tahu dan dia bibi oi saya dan dia bang mengapa? Dia sidru ilama ilaina tafaduhu ada fana lo walangi basima ke adre melalui firman Tuhan sinota baso. Apakah benar-benar itu ada sangat taufi lo walangi? Ya odo berkat man labele fadua bau fabu fana lo balangi pajandehe banduan ya keriso au teman rauge fomo inur bau masian rauge soroi badadegu heba bau musodede baheba babu dede le farida do ke bau no rogetede bamene hinga wala jugu nakeu Hebanoso molo fabelego bafa masih lo balangi. Ya odo asning guru faduo bau fabu fanal balangi bacan hebanuan ya kerisu bayau bayau keberkan melawar maaf omo fabu uwa masin rau ke le farin rau do e baba abu dedem ma baba muso dedem menurut ketede baba mengeking awale joguna kau e bamboto e kibanoso lo baba le ke bafa masih babalai Pada balangi ama